Hai Cinta. Hai teman-teman. Cinta, kakak hari ini lagi di mana kak? Kakak hari ini lagi di Indomaret teman-teman, di supermarket nih. Kakak mau beli apa? Kakak mau beli es krim tadi. Iya. Sama beli susu. Mau? Ayo kita beli yuk es krimnya. Dari sana kak, jalannya. Cepet. Ada es krim apa aja kak? Pisang. Coba yang sana, lihat sana. Yang pisang ada sini. Mana pisang? Pondok. Strawberry. Ini mah. Itu. Itu es krim. Strawberry. Awas kak tangannya. Rujak. Awas. Yang mana? Yang ini? Ini enggak. Ini Spiderman. Main mama. Men. Baba men. Mau main mama. Iya. Tuh teman-teman, nanti habis minum es krim jangan lupa sikat gigi ya kak. Iya papa. Ya. Minumannya yang mana kak? Ambil. Tuh. Yang mana kakak mau? Minumannya. Yang coklat ambil. Tuh. Habis makan es krim jangan lupa sikat biar giginya ya kayak mana gigi bersih. Iya, oke. Ya, taruh es krim bawah sini. Tuh teman-teman, ada tukang balon lagi nih. Tuh. Tuh, bawah ada balon kayu. Tuh. Banyak ada balon ikan. Bebek juga tuh teman-teman. Wow teman-teman, sini ada balon bebek, ada balon ikan, ada Hello Kitty, ada Doraemon, ada LOL. Tuh, ada Spiderman juga teman-teman. Tuh, ada Tayo, ada topeng-topengan juga teman-teman, ada topeng Spiderman, topeng Ultraman tuh. Ada mainan juga nih, banyak nih. Wow, seru kali di sini ya teman-teman. The farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi ho the dairy-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi ho the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi ho the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog, the cow takes the dog. Hi ho the dairy-o, the cow takes the dog. Tuh, Cinta bisa main odong-odong, mau beli balon. Balon apa kak? Balon ikan. Yang mana balon ikan? Balon ikan pak. Tuh. Ikan. Wah, lucu. Ini pak. Masih banyak pak ya. Oh. Apa lagi? Udah pak, makasih pak ya. Ayo kak, pulang yuk. Ayo sini lari. Ya udah teman-teman, segini aja video kita hari ini. Kita mau pulang dulu ya kak. Dadah bilang. Muah.